Mi mi mado dagbe ami kudo le ehwerun we jero to mele yo mina do pe to no mi do fon pe me do Martin Live TV ji hotale ji bina be sin mi hoy mi atndo men jele o ko fifo no le o no se meto no zan ke de igreja católica se ali no ti wa ko e paso ko ayo no do no so do mi ko da klo no zan kula mi me paso ko a ntewe kan no kristian do ko adio mi ka hobio no Mariam Aizansi hansino enio ele in le go hotoro poi bo mi na do pe to no mi ko ifon no po elo mi atndo men jele te ko teme le yo e ko ton soro ma ho mi ton le ko do azo pon ten le ko ifon wo ate kwa o e wa san e di we fi mi ton e i we ma ho me le yo na zo ti bo na i un bo mi do ile yo e na indo i teme bo na to me di ko ifon don le yo e ko to asan le we ma mo ko to bo mi na sir no wa elo de sunu ko de horo mi si bo mi na so lo bu so gora me chere mi ko do le ho le ko do o toro mi Mikodo yono zangwa mime sia mechele mi do matu torobe jile aklo zangula mime me dia mina do o tempo ko fon ton le hono mi besin dion fe mi ton le endo mi do de on yini ya je tito jibo je sora ejido azan ejibe na zon bo na se ho yi tempo ko fon ton no iklo ma bi plans o ne o dion che kwa ko de ze ho bo ko tun tin ye elo na din na zon bo mi na do mon jeme ho ganle Tekmo yin ko fifo nton do bene to mi ton fi azan le matin eko zero bo eko de je to ji wonu e na yin to mi do ko fifo nu tin le yo azan le eko yi tuntun to bo ma plon do ko ton sin apa ko yo tekmo e yin se pe do ai do sun sin azan ton no kan ton kaka je azan ton ene go gbe ko mi le din ton me ma pe mo na blodo gan me ale yo e na blodo sun do ko ene o sin fifo nu bpc yo ye me do ni sin me le ne e na blodo ai do sun do ko mi le din ton sin azan ton ta ton go gbe so je o go gbe me ho yin gbe tekmo ba ko le yo do sun ko me le din ton do po sin azatan fotongo gbe de na jeji bona ifo do azatan fotongo ko atongo gbe me ma ple bona blodo game ale o yi de ton de so na je fene ason do po eniyan me bi hwina no me ha me plon no kwiti do plon ji ala vo abi we ma plon kwiti ala ton de le yo de tin do fene me yoro do cap ye de na ya obe iton tin do no kwason me na yi tenpon e intete le lo mo de so na hokoro na me plon alo nzo teme do ha mi ton le me on tenpon de tin di ma hosoro soro te boy no blo be yoro CQM et des sous-temps écolo DJ pepe ro ko me le dinye bonu alors nous plan de so et dans si huinto kanji le plan dia la voici en pa hoyo e ko ton hono e na iten ko teme le doe licence ne odion zo so si azan gbagan gbe e na yi kaka so e je ko yan so si azan foto no kuno ko go gbe me na yi ten ko master ton le yo ten ko de ton e ro ko yan so si fifo ndon bo zo mo kaka ibi abo hui so met bo azan le ba e lo e de ton dinye e razon bo e ma ho video ko ton li se meton po do ko dia la o vi ko azo e mi si le ton e na si huje o khla be na zo vile na sogbe chubo azan eniyan le na wa hun be ma ko run so ya ni ya o jewu sidin Pasukwa ewe kristian leo ino yoro tidin wa ikwe ewe amoha do yewe mame minat do benjele ma ho we ma ka enu ton dion bi non lecta o pasukwa sin kwe enio iglesia católica vile ko kristian le ko e bio ye don do wezoji ma ko da klono zangula mi me abe gboko yin nyonu zangbe mi me ne e ka si ho do pasukwa ho ye ka so pasukwa leo etewe e kanyi non kristian do ko ajio mi ka hobio o no e Mariam Aizansi e won to ro ko ka yin hasino e so cha gbe to mina se si ko ro fun bu me ti me podo me jile o pasco ai hore de fune on Jesus Christ wo yin me yin pasco ade suwe do e wa yin lengbo vu ma utan e wa ti adogbe ota me kaka bo ikobo fun e on pasco a o ganji wa yin yo Christian do po de yin do gbe to me e dagba de sun ezon bo ikun so ro ko di daglo me bi je juro koko de ji do ti me ton de sunen do Jesus Christ wo e ko wa bo ahoy e duwe yo e ko yin susu to do
closotin o ye we sin le ton we nu we lo we nu le we sin ni je pe ma o ton e digbe bodo a lengbovu o ma o ton e di e na susun o we gbe meton le sian e di de ti hon pasqua e ho de fune di e gbe diyan nu e inu christian wo yo e dagba de so tite gbe bodo kliso blomo bodo de mi sin o kanu mo loji bo we de kun soro o konu mi yo ti yo mi je juro kokoro Jesus Christ me de ti no e Mariam Aiza si harsene no to so gbeji ti mi no benjelen no won do mi ton sin sin flume bo wa we si za nu tin do Christ me de ti on be sin ti yon o ya Jesus Christ wa ji ko to gbe gigo ton gbe susu ton gbe ye itan e na mi yon poison bo paso ko wa o e de mi sin o we di da globe degbe bo ve mi na se ro fene mi kun so se ve no do Jesus Christ ko se o ve enion kaka ya close ti e ya close ji yo e bi yo me asanto atongo gbe yo e fon to we kan bi yo me yo e ro tout est accompli do azo e yan azo boro te yo mi ko blo bi bonu bi hu ivodo kun so po nde buwo bo bi yo me lo to wa fon asanto atongo gbe hun e de su me tun e wo yin pasoko wa e hodo e de odeji do ku ton ko do fon si ku ton po e na lobo o kan teacher e do christian po ma ko so tin yo ele do deji da yo e sin wo bo mi clan do ma o tiyan o fon sin ko ton eni ko ya yitan ni ko zon bo tiyan eheyan iran sepo ma ko christian ro po eheyan iran pa ma o ma pa Jesus Christ do ko elonu din do e wa yin pasoko bo de mi je joro koko mi ko sin si flume bo wa o ziza no bo pasoko eniyan e do ko ton do hallelujah de ti hon no Maria mo le e mon pasoko sin o ti megbon yo ene Minango sen enioji bona yi alide foron mina ton torbanjele so mi ma jawe ato ito sele o ne ka nu sogbon e bona so ma do gba do azan enion gbe yoro na ton bona so ma do gba abi ira do wa do hoji ne ka dan yin gbon pe ne gbe mi se po to ito si kunwere bo kan hobi oye le na bo fe bo so ma do gba gbon yo yi do to chemeo ni bude je na voter forcé bon tonion na voter bon to ti me wende voter o ma voter wo le na jo don na voter on a to vi de yan sin to vi de yan forcé ntun jeune le temps men tunche ro jeune de yan na voter forcé le na do to vi de yan na de important normalement ngeje 12 avril jeunesse en temps va voter droit citoyen le poton en temps quel que soit problème politique de mais le club temps de voter un candidat de jouer et bon voilà promesse de candidat de c'est facultatif ni jo me de wa na honorer promesse on honorer ndé si don we na voter mi do chef d'arrondissement mi do chef quartier et ni bureau mobilisation bodo hoye et do hoye na tombe voter yan et ni on chef quartier chef d'arrondissement ici rôle là pendant un coordinateur mi ton là ni me de groupe demain bodo hanton a ni don e bo se ko e bodo ko e po bodo e ton ni je 12 avril ni voter Minango sen alineo no bo lo ji fon kan ho mi na do mi tin matro men jire de bodo de uto no ho wa on de tin din bo yin gbe oton bi hui bo eja ki ko gbe bo e yoro do coupe du monde te je meton de tin bo no ho we bo no pon to na ton ta fini le bo me ton ta le yo e wa na yi o coupe du monde e ni yin gbe ton bo isoro te yo sin o domain me gbe ji te yo o bo lo ho gbe ta gigi to men bo lo ho gbe ta e ton le yo e we de bua ye o wo mo bo ton ka enu tin bo la faso ho e ne yo tin e na États-Unis sin to men Canada podo Mexico e na lonpo to atonele bona si hoto besin o nene o son e bina bi yo do ton esin azanton o woro ko gogbe e o aido son e ton e na besin on ye e ne din mi amono le asia e ne le mo mi de to wo e me gbeji ton bo ton le we to e ton fenele yo bina mo Afrique du Sud sin to Algérie sin to Cap-Vert sin to Côte d'Ivoire sin to Égypte, Ghana, Maroc, Tunisie, Sénégal, bon, RD, Congo, et les sous-temps maintenant, Congo, vieux, et Jamaïque, yé, Holopo, Soro, Venezuela, bon, et ton tadimbo, naï, au Coupe du Monde, au domaine. Maroc, ou maintenant, pour le Sénégal, et il me dit, ton débat, et pas au gros temps, Fabofa, au Sénégal, ou dédi, bon, qui a délé à naï, au Maroc, ou et qui dit qu'un caca, et peu, bon, soit, logique, et néon,
Côte d'Ivoire dion maintenant il est faut bol gbeta ide ton to fene bo bol gbeta dion donc peut voir ça dans dagule kere ide tien do fene bon en Afrique du Sud de so et to da khore bo nous mon coton to medion e khler ko no menjile me gbeji yo e so ino bol afo so ko si ali no dion mi lo mo mi anon jeyin bo na no ito to me kere ya me gbeji yo bol mi ton dion do bloblo do alok padi bo me bi do wezunji bo e so ino dion mi lo mo mi jeyin bo yi ku du monde system ya me bol ko gbe ton bi khore mi to tomeo bina don sin boya eron ya me ese itin bo me ito wele voso ajo trite do ti bodu deji eheon eran je mon fe be ran zontin bo mi pe obi hina tono me gbeji de so bo la foso ho ero no kon iduwe bo ero azoki ki wa bo ero huzu eti hu gan ohoho hun ekun so yin onu pe vitin bo yin lo me ito lewa e no mo lo me ito ekun pe ni so mo ame ehin dion ni anje khasi do gbe oji do bol afoso hosin alinu ere no wa mi ton fongwe ton we me din ton mi na soro fe mi na ko ta lo ko je na che no poropo mi ton e no gbeje nu mi bo pon mi kaka je tin e na che mi me yonu zangbe mi le bo e li do so si azan we ko gbe fongwe gan de fo na ho do so e na che mi se